برنامه‌های تلویزیون سرخ دوام دارد و السلام علیکم بینندگان عزیز. در نوار برنامه نوبتی مناسبت از روزهای اول استقلالیت تا به امروز در ریسپوبلیکامون با جوانان، مسئله‌های جوانان، با رساندن اولاد از هر جهت سالم و برکمال و عموما با حمایت گرفتن حقوق‌های جوانان و نسل نورس بسیار دقت و اعتبار کلان ظاهر می‌گردد و طی 2 سال اخیر نیز این سیاست بسیار وسعت یافته تحت رهبری خود پرزیدنتمان شوکت میرحمانی میرزایف در این سمت بسیار کارهای کلان و بزرگ کرده شدند. یعنی موضوع امروزه ما جوانان و حق و حمایت حقوق آنها در جمعیت میباشد. چون گفتم امروزها از جانب حکومت ریسپوبلیکا و خود صدر دولت و جوانان و با رساندن نسل نورس بسیار دقت اعتبار کلان است و قبول شدن 5 تشبوسی که دایر به ثمرانه گذراندن وقتی خالگی بچگان نسل نورس و عموما بلندبالاشان معنویت آنها قبول شده است بسیار یک تشبوس سر وقتی بود که از جانب پرزیدنتمان به ما پیشنهاد کرده شد و امروز در مقیاس ازبکستان در این سمت بسیار کارها کرده میشوند برای به عمل تطبیق کردن همین 5 تشبوس. چون از برنامه‌های ما راه دیده استفاده بینندگان عزیز در سمت اجرای این 5 تشبوس در ناحیه‌مان بسیار کارهای نظررس کرده میشوند و شده ایستادند و امید میکنیم که این کارها دوام منطقی خود را دائما می‌یابند. زیرا که مسئله جوانان مسئله دیروزه امروزه پگاهی نیست. مسئله جوانان مسئله دائمی سیاست هر یک دولت به حساب می‌رود و بر همین ما امروز با استودیومان در طرف موضوع جوانان و اعتبار با آنها صحبت کردن با استودیومان جانشین حاکم ناحیه دایر به کارهای اجتماعیات و مسئله جوانان فضل جان میرزایف، مدیر شعبه تعلیم خلقی ناحیه امیر جان سیمیرف و سرور اتفاق جوانان ناحیه عیسی جان مستانف را تکلیف کرده ایم و با آنها در اطراف همین موضوع بحث میکنیم و البته اگر موضوعهای محاکمه‌ناک یعنی بحث طلب پیدا شود برای حل همون مسئله ها نیز حرکت میکنیم و شما رو با استودیو خوش آمدید میگیم. من فضل جان پیش از شما ما شما رو از نام تمام جوانان سوخمر از نام تمام اهل ناحیه به همین وظیفه و مسئولیت تعیین شدهتون تبریک میکنیم و امید میکنیم که در همکاری با شما ما در ناحیه در سمت اجرای وظیفه ها دایر به جوانان بسیار کارها به سر میرسونیم و عموما همچون رهبر جانشین حاکم ناحیه دایر به کار اجتماعیات و جوانان شما از روز اول به همین وظیفه تعیین شدهتون کدام مقصد رو به پیش خود گذاشتید و چی کارها کردید؟ موافق من قرار پرزیدنتمان شوکت میرحمانی میرزایف 5 تشبوس پیشکش کرده شد. از جمله ناحیه مانده هم 5 تشبوس اجراش برای تامین کردن بین یوشانده وقتی خالگوشون به مضمون گذراندن شعبه با همراهی شعبه تعلیم خلقی اتفاق جوانان همکاری کرده جهانده توگرکوی بعد درس محفل‌های بعد درسی تاسیس کرده جدول اساسی نگرفته برده سوز است. جوانان میتوانم دائمی هر یک مقطع در یک محله هنده رفتم کروژکون اشتراک کنند. از طرف حکومت هم به جوانان جدا اعتباری کلان داده شده است. همون 5 تشبوس هم برای جوانان دیده شده. دیماغ برای کتابخانه سیمگو جلب کردن، برای کامپیوتر یاد گرفتن، برای رسم موسیقی جلب کردن باشکنه همون وقتی خالگوشان مضمونا که گذراندن جلب کرده شده است. ناحیه مانده همکاری جدا ناز گرفته برده شده است. من با قریب 5 جون در کتابخانه در محله کتابخانه شده میشد. جوانان میتونن رفته اعضا شدم کتابخانه کتابی نو گرفته خوانده وقتی خالگی خشنان با مضمونا گذراندن. من فضل جان درباره کتابخانه تشکیل کتابخانه ها در محله سخن کرده. البته امروز خود پرزیدنت مملکت به همین جهت مسئله بسیار سخت می‌است و اعتبار خود را ظاهر می‌کنند. یعنی کتاب منبع دانش است و البته هر کسی که کتاب می‌خواند در یگان جا در نمی‌ماند. عموما می‌دانیم که در محله‌های ما بعضی کتابخانه‌ها بسیار تباه هستند، یعنی که اونقدر نقض نیست، ولی آنهایی هستند که می‌خواهند مثلا در یگان جا در محله خود کتابخانه تشکیل کنند. برای این به کجا مراجعه می‌کنند و چطور صورت می‌گیرد تشکیل کتابخانه‌ها و از کدام سوها و از کدام طرف مبلغ گذاری یعنی معاش داده می‌شود به آنها؟ می‌دونیم که به همین گوش ما رسید که با اونهایی که به همین رو تشکیل میکنن معاش نیز داده میشود به آنها. موافق من 5 تشبوس پرزیدنتمان هر یک تدبیرکار میتواند محلنده یک تا دو تا توسعه کتابخانه کشونو از مبلغ صوب خرجان اگر خواهند برای ما کردیت امتیازنامه گرفته دامش میتیم کتابو تامین کرده اهالی کتابخانه جلب کرده شون امکانشون یاد شتاتو از طرف مالی جدا کرده شده از سوی خانه مدنیت سمیگوت اولی کرده میشه همشون با
дар якта маҳалла синабои чанда китобхон ташкил кардан мумкин? дута сета кунам мақсад ба мувофиқ меша. ҳамаи онҳое ки ташкил мекунанд ба китобҳо таъмин мешаванд ва маоша мегиранд. китоб таъмин мешавад, одамо бемало гирифта хондашон имконият ба савоб меша. умуман барои боз ҳам гузарондани ҳамин корҳои ҷавонон, шумо ҳамчун раиси ҷавонон дар ҳокимияти ноҳия, ҳамчун ҷонишини ҳоким, боз кадом корҳоро мехоҳед ба амал татбиқ кардан? ҳозир мана ҳамамо маълум ки мактабонда семиго таътил сар шуд, вақти таътиланда семиго ёзгоҳ оромгоҳ мегӯд лагер ташкил кашид ки 5 мактабанда рӯзона фақат рӯзона ки монда имконият мо ҳозир вайсос рӯзона ташкил карда аз соати 8 мера то соати 4 иштирок карда маълумот вобаста кашаги роҳбарашон таъин кашаги атрофи шӯъбаи таълими халқӣ ҳаваи назорат ба гирифта башкуна мактабанда маҳфилҳо ҷалб карда бозҳои спорти мегузаронанд, яъне 5 таҷрибаси дар худо таҷассум мекунанд. ҳамошина ҷалб кардан мумкин. умуман чанд муддат давом мекунад, чанд вақт, то сентябр ҳам чӣ хел то вақти мактаб то ба охир расидан таътил давом мекунад. ду баъз ё ки се баъз давом мекунад. раҳмат фозилшуд. албатта бинандагони азиз, чун гуфтем ҷавонон имрӯз қувваи пешбарандаи ҷамъият ба ҳисоб мераванд ва агар ба онҳо мо як таконе диҳем, онҳо метавонанд як чӯлистонро ба гулистон табдил диҳанд ва дар ин самт ба онҳо устодон ҳаммаслак ва чӣ мегӯям мураббии ягона дар ҳаёт мебошанд ва бевосита мо рӯ меорем ба мудири шӯъбаи таълими халқии ноҳия амирҷон темиров. мана домуло мо дирӯз бо ҳамроҳии шумо умуман ҳамкории телевизиони Сӯҳбат бо шӯъбаи таълими халқӣ бисёр мустаҳкам аст. мана дар бораи ба амал татбиқ кардани консепсияи рушди мактабҳо то соли 2030 бисёр як маълумоти муфассал додед. умуман имрӯз дар мактабҳоямон дар соҳаи шӯъбаи таълими халқии доир ба иҷрои 5 таҷаббуси президентамон ба амал татбиқ кардани тамоми қарору фармонҳои ҳукумат доир ба ҷавонон ва насли наврас. мана ба қариби боз 22 апрели соли 2019 таҳти рақами 4296 қарори президентамон оид ба чораву тадбирҳои иловагӣ доир ба вусъат додани кафолати ҳуқуқи бачагон қабул карда шудааст ва дар ин ҳамин қарор тамоми ҳуқуқҳои насли наврас ба инобат гирифта шудааст ва ҳатто то ба дараҷае ки ҳар як муроҷиати бачагон бояд ба эътибор гирифта шавад, зеро ки бачагон метавонанд муроҷиат кунанд ва ҳуқуқи худро таъмин созанд. умуман ҳамчун мудири шӯъбаи таълими халқӣ, ҳамчун раҳбари муаллимони ноҳия, ҳамчун устод доир ба амал татбиқ кардани ҳамин эътибори ҳукумат ва ғамхори ҳукумат нисбати ҷавонон кадом корҳоро кардед ва хоҳед кард? чуноне ки маълум аст дар ноҳияи мо баҳри таълими насли наврас ҳамаи шароитҳо аз тарафи ҳукумати республикаи ӯзбекистон ва давлатамо зина ба зина таъмин шуда истодааст. бо имзои тасдиқи ҳокими ноҳия мо чораҳо тадбирҳо оид ба давраи таътил низ ба ҳамаи мактабҳо расонда шуд. дар мактабҳои ноҳия барои вақти холигии хонандагонро пурмазмун гузарондан чораҳо тадбирҳо низ кашида шуд. имрӯз барои 5 ташаббусе ки дар 2019 март аз тарафи президентамо пешниҳод карда шуда буд, дар ҳамаи мактабҳо шароитҳо фароҳам оварда шуд. махсусан ман аз ҳамаи онҳое ки ба мактабҳо 2875 дона китоби баъдиро ба мактаби худашон таҳсил кардагӣ тӯҳфа намуданашон миннатдори хешро баён мекунам. ба ғайр аз ин мана имсол синфи 11-ро дар ноҳияи мо 632 нафар хонандагон хатм мекунанд ки онҳо ҳозир бо сардории устозашон барои ба мактабҳои оли дохил шудан тайёр мебинанд. ба ғайр аз ин 1195 нафар синфи 9-ро хатм мекунанд ки дар натиҷаи ташхису суров гузаронда мо сӯҳбат намудана мо он хонандагон 34 нафарашон ба лисеи академикии шаҳри Фарғона рафта таҳсил карданро интихоб кардан. боқӣ мондаҳо ба синфи 10 қабул карда мешавад. ва синфи 1 ба мо 1914 нафар хонандагонро қабул мекунем. акун дар асоси 5 ташаббус кадом мактабҳои мо мактабҳои такягоҳ мегӯем. имрӯз дар ноҳия мо бевосита натарсида мактаби рақами 18, мактаби рақами 14, 15, 23, 24, мактаби ихтисосгардонишии рақами 1, 2, 3, мактаби рақами 3ро бевосита мактаби такягоҳ кӯем мешавад. намуна карда метавонем, чунки дар ин мактабҳо ҳамаашо махсусан дар мактаби рақами 18 ҳатто ба кор бо падару модарон ҳамин хел хушрӯ ба роҳ мондан ки падар модаро ҳам фарзандое ки ба синфи 1 биёд ҳавоҳои оварда ба курси махсус тайёркунӣ спорт. медонем ки мактаби рақами 18 албатта мактаби намуна аст ва медонем ки дар соҳаи санъат низ ҳамин мактаб бисёр пешқадам ва самти 1 ташаббус дар ҳамин мактаб бисёр хуб ва зебо иҷро мегардад. мо инро аз тариқи телевизион низ намоиш додем. албатта ба тамоми мактабҳои ноҳия намунаи ибрат будан ва шудан метавонад. умуман боз кадом мактабҳои шумо ҳамчун намунаи ибрат шуда метавонед дар дигар самти ташаббусҳо?
در سمت تشبوس تامینی کامپیوترخوانی بغیر از این از اینترنت استفاده بردن ما 4 تا مکتب رقم 8 9 5 و 11 مدیم دادم چون که از اینترنت برای بچه‌ها استفاده بردن اگر ما باور دارم که همون معلمای همین مکتب‌ها برای از همین امکاناتی که ما دسترس کردیم همین استفاده برده خواننده‌های وقت خالص پرمعلوم گذاریم محفل‌های کامپیوتر رو دائم از ساعت 8 تا 5 استفاده بردن و شرکت دادنش لازم است. با سپورت باشد مکتب رقم 26 انتخاب کردم چون که 43 میلیون با ما ایمنترهای سپورتی دسترس کرده که در همونجا همش موجود است. من روز بچه هوندم با باغ دوستی نوحه برده از هوای نشان دادم نمونه ها که خوانندگان خیلی از همون ایمنترهای سپورتی پر مضمون استفاده بردن چون که برای تیاری جسمانی هم شرایط فراهم آوردن یکی از تشبوس می باشد. بغیر از این وقتی خالگی جوانان رو پرمضمون گذراندن با در ناحیه ما مرکز اولاد برکمال موجود است. مرکز اولاد برکمال لندن 694 نفر خوانندگان با محفل جلب کرده شده. من با ماموریت همین مکتب دیرکتور مکتب ستروف حسن خان سپارش شدم که با راهبران محفل ها رخصتی مهنتی داده نمیشود چون که در اون مکتب هایی که محفل آنها هست در وقت تعطیل اگر کار برد خواننده ها بی‌واسطه در کوچه نگشته در همون محفل ها آموزگاری هم معاش میگیرن آموزگاری هم بی‌واسطه معاش میگیرن آنها سنه مخصوص رخصتی مهنتی در ماه اکتبر نوامبر دسترس میکنن. حالا استاد در البته بالا بروشین معنویت جوانان معنویت اولاد برکمال وظیفه مهمترین است و در آنها شکل دادن قابلیت مهنت کردن حسی شفق آنها رو با مهنت بلند کردن بسیار به نظر من مسئله مهم به حساب می‌رود. من در مکتب رقم 16 دیدم که اهل مکتب با عموما با تشبوس خود با کمک با کوشش خود زمین پرتوی مکتب رو به گرمخانه تبدیل دادن. عموما دور به استفاده برای زمین ثمرانگ از زمین ها در مکتب ها کدام کارها جلو می شود امروز؟ از شما معلوم است که گرفتن درآمدی ایلواگی در اساس قرار دیوان وزیران ریسپوبلیک ازبکستان از 22 اپریل سال جاری به همه مکتب ها دسترس کرده شد. هر یک مکتب برای خود رجه خود را انتخاب کردگی. من در مکتب رقم 16 همین کارم خوب براهمانده شد. حامد جان غیرت جان با همکاری اویلا محله و مؤسسه تعلیم خیلی خوب براهمانده شد. ما دیدیم که در مکتب سمت اول تشبوس یعنی صنعت هم بسیار ترقی یافته. صنعت هم نهایت گروه دایره زنان هست که گروه دایره زنان خودم دیده شوق و حواسم نسبت به دایره زنی بهتر میشه. من باور دارم که دیگه مکتب ها هم همین چیز تشکیل کردن است لازم است. بغیر از این من شما درباره کفالت حقوق بچه‌ها گفتید. بچه‌ها هم در وقت تعطیل مکتب یا که اینیون و به رفته شرطنامه بسته از روی شرطنامه مهنت کردن حقشون است. اینا فقط ماموریت مکتب داری امکانات خود قابلیت خود ماموریت مکتب وابسته است. فقط پیش از اون حقوق بچه کفالت نکرده حمایت کرده با مهنت کردن حقشون است. من امیر جان تیمیر فرد روزی 4 مارس سال 2019 تحت رهبری سروزیرمان عبدالله عریپوف جوامد دیوان وزیران شده گذاشت دایر به ثمرانات تشکیل کردن موسم استراحت و سالنگردانی بچگان در شعبه تعلیم خلقی در این سمت کدام کارها میشه؟ در شعبه تعلیم خلقی گروهی کاری تشکیل کرده شد و گروهی کاری به همه مکتب‌های ناحیه سپارش مشخص دادن که در همه مکتب‌ها وقتی دمگیری خوانندگان رو از ساعت 8 تا 5 از روز رجه تشکیل کنن. چخیل میشه یکم از کتابخانه های استفاده بردن از سنخانه کامپیوتری از تالار ورزش استفاده بردن. در ناحیه مونده در مکتب ها 183 عدد مجموعه های سپورتی هست. این گفتن میدان فوتبال، میدان والیبال، بسکتبال، تالار ورزشی موجود است که همین برای همه جوان ها و خواننده هایی که من در ناحیه مونده 15932 نفر خواننده ها هست. من از سر سپتامبر ما سال خوانش و من علاقه شماره خوانندگی ما 17000 میرسه چون که صنف یکم با ما 1914 نفر قبول میکنیم 632 نفر از ما ختم کرده برآمده میراد. برای چی لازم؟ فقط 5 تا مکتب مونده تعمیر بر اساس 4 مکتب در اساس دستوری دهات آباد، 1 تا در اساس اینوستیسیا. همین مکتب‌ها فقط در مکتب‌های همسایه برای وقتی خالگی خوانندگان گذراندن 4 تدبیر اندیشیده شد. دیگر همه مکتب‌ها از تا 5 مکتب تیار بیده تیار موسم لازم است. رحمت الله جان من ایسا جان البته همین ماه ایون برای نمایندگان عموم ماموریت اتفاق جوانان ریسپوبلیکمون بسیار موسمی پرمسئولیت است زیرا که آنها با روز 30 ایون تیاری بینن برای روز تشکیل یابی اتفاق جوانان
و روز جوانان در ریسپوبلیکامون. من میدونم که شما همچون رهبری جوان همین ساحه بسیار پرمسئولیت در ناحیه‌مون بسیار کارها رو به انجام رسونده، در همکاری با شعبه تعلیم با حکومت ناحیه، من در دستورهای دولتی هر یک عائله تدبیرکار یاشتر کلاجگیمز با بسیار جوانان قابلیتناک و خواهشمند کریدیت‌های امتیازناک دادید. عموما در سمت اجرای 5 تشبث پرزیدنتمون از جانب اتفاق جوانان ناحیه کدام کارها تشکیل شد و تشکیل کرده خواهد شد؟ Avvalambor assalomu alaykum. Amir aka rahmat savol uchun. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ilga surilgan 5 ta muhim tashabbus, xususan So'x tumanida ham bir qator bir katta ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan bugungi kungacha hozir yoshlarimizni birinchi navbatdan xatlovdan o'tkazib, ularning qiziqishini aniqlab olishimiz kerak edi. O'sha xatlov jarayonlari tuga deb qoldi. Ya'ni 90% ga yaqinlashdi. Xatlov tugagandan keyin yoshlarning qiziqishi aniqlandi. Ya'ni necha nafar yoshimiz sport yo'nalishiga qiziqadi, qancha yoshlarimiz birinchi tashabbus masalan madaniyat san'at yo'nalishlari bo'yicha saralandi. O'sha xatlov tugagandan keyin o'sha 5 ta yo'nalish bo'yicha tashabbusli yo'nalishlar bo'yicha yoshlarimizni qiziqishidan kelib chiqib har bir ta'lim muassasa mahallalarda to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ikkinchidan yoshlarni xatlovdan tashqari masalan maktablardagi kompyuter xonalarini xatlovdan o'tkazamiz. Qancha masalan ehtiyoj bor yoki musiqa maktablarida, madaniyat markazlarini, umuman 5 ta yo'nalishni qamrab oladigan har bitta joylarni xatlovdan o'tkazib, sport inshootlari, sport anjomlari ehtiyojlarini aniqlab olib, keyin o'sha respublika darajasiga chiqariladi. O'sha ehtiyojdan kelib chiqib inventarlar, jihozlar ta'minlanadi. Bundan tashqari hozir ayni kunlarda mana kuni kecha 10 ta yangi loyihalar ishga tushirilgan bo'lsa, hozir mana Fozil akamning rahbarligida yana 7 ta mana shunaqa tadbirkorlik yo'nalishlari, 3 ta kutubxonalar, 3 ta yangi sport obyektlari, bitta kompyuter markazlari bo'yicha tuman hokimimizning qarori tasdiqlandi. Xudo xolasa 30-iyun arafasida o'sha 7 ta yo'nalishdagi yangi loyihalarimiz ochilish marosimini qilamiz. Albatta ular yoshlarimiz uchun o'z faoliyatini boshlaydi. من ایزاجو میدونیم که سرور دولتمون شفقت مراموج مرزیف بسیار با مسئله با عمل تطبیق کردن ترغیب کردن غویه‌های اینواسیون در جوانان بسیار سخن میکنه. عموما در بین جوانان سوخ آنهایی که همین خیلی غویه‌های اینواسیون دوران یعنی انیق کرده دیونه. Albatta bu hozir ayni zamon talabi mana shunaqa innovatsiya texnologiyalar. Qolaversa mana shu o'zimizni ish rejada ko'rsatilgan mana shu 30-iyun arafasida, ya'ni mana shu iyun oyi respublika miqyosida yoshlar oyligi, yoshlar bilan ishlash oyligi deb e'lon qilindi rahbariyat tomonidan. Xususan mana shu bugundan boshlab, bizda ertadan boshlab bir hafta masalan yoshlarning bandligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar. Bundan keyin yoshlarni sport bilan sport tadbirlarini o'tkazish 4 hafta o'sha 4 ta yo'nalish bo'yicha taqsimlangan. Tashabbus. 4-haftasida mana shunaqa tadbirlar tamomlab o'tkaziladi. Ya'ni 25-dan keyingi kunlari yoshlarni mana shunaqa innovatsion g'oyalarni ro'yobga chiqarish bo'yicha yoki ishlab chiqargan texnologiyalar bo'yicha mana shunaqa tadbirlar xalq ta'lim tizimi bilan barkamol avlod bilan hamkorlikda qo'shma qaror qilganmiz. O'sha bo'yicha o'sha kunlari rejalashtirilganmiz. Albatta bu narsalar ham o'tkaziladi. Rahmat, so'joz pesh az suhbatimon savol oxiri mashg'ul bo'ldim. Darbore jonibdori javonon suxan kardin dodning kreditli imtiyoznok در دستورهای دولتی تا با امروز چقدر مقدار مبلغ به جوانان داده شد و عموما با فکر شما امروز در محلهایی که گذرهای بین جوانان تشکیل کرده شدن یاشتر بین نگذره در به طور خوب و باید شده کار میبرند یا نه؟ همه سوال جواب میدید خوب میشد. Mana shuncha imkoniyatlarni, imtiyozlarga qaramay muhtaram prezidentimizga katta rahmat. Yana qo'shimcha mana shunaqa yoshlar kelajagimiz davlat dasturi to'g'risidagi farmonni qabul qilib berdilar. Bu albatta barcha bizni yoshlarimizga manfaatiga xizmat qiladi. Ya'ni mana yoshlar kelajagimiz doirasida beriladigan imtiyozli kreditlar hozir boshqa kreditlarga o'xshamaydi. Muddati ham, imtiyozi ham ancha yuqori turadi. Bu kimlar uchun? Albatta yoshlar uchun. Muddati 5 yilga foizi 8%, foizi 7%. Boshqa 7% lik kreditlar yo'q. Bu shu yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan berilgan kredit. Qancha beradi shu kunga qadar? Shu kunga qadar hozir 2 milliardga yaqin kredit chiqarganmiz. Ya'ni 19 ta loyiha moliyalashtiradi. 2 milliardga yaqin yoshlarimizga imtiyozli kreditlar ajratilgan. Rejalar qanaqa?
hozir yana qo'shimcha yana hozir mana shu 2019da oxirigacha umuman 2019da o'ziga 9 milliard ajratilgan edi, hozir 2 milliardga yaqin chiqarildi. Ya'ni 7 milliardga yaqin imtiyozli kreditimiz yil oxirigacha chiqariladi. Isojon, shu yoshlar ittifoqi rahbari sifatida bugun mahalla tashkil etilgan yoshlar mehnat guzari faoliyatidan qoniqasizmi? Hozir bizni shu prezident farmonida ko'rsatilgan So'x tumaniga alohida bitta yoshlar mehnat guzari kompleksini qurish rejalashtirilgan edi. Shu yoshlar mehnat guzarimiz 95%, 100% bitib uje foydalanishga shay holatda turibdi. Bitta narsa qolgan, o'sha yoshlar kelajagimiz jamg'armasi respublika boshqarma nimasidan 250 million so'm jamg'arma ulushi sifatida berilishi kerak. O'sha mablag' ajratilsa, o'sha mablag' ajratilsa 100% faoliyati boshlanadi. Yoshlar mehnat guzarini. Rahmat Isojon, mana mavsumi solim gardoni va istirohati bachagon sar shud. Ajonibi ittifoqi ҷавонон доир ба хуб гузарондани мавсими таътили тобистона кадом корҳоро ба иҷро мерасонед ва умуман чӣ хел нақшаҳо доред? Albatta o'zimizni chora tadbirlarni belgilab olganmiz. O'sha 5 ta maktabda kunduzgi oromgohlar tashkil qilishdan tashqari qolgan maktablardagi bolalar bo'sh turmasligi uchun o'sha chora tadbirga asosan o'sha 1 oy 2 oy davomida har bitta mahallalarga borib, mahallada joy bo'lsa o'sha yerda, bo'lmasa ta'lim muassasasining o'zida bolalarni qamrab olib, yozda kamalak bilan degan loyihamiz bor. O'sha loyiha doirasida o'sha sardorlar kengashi, tuman sardorlar kengashi, kamalak bolalar tashkiloti raislari birgalikda borib, bolalar bilan qiziqarli tadbirlar tashkil etyapti. Mana bugun hozir 18-maktabga, ya'ni Lemburgga ketishdi. Ertaga boshqa maktabga, indin yana boshqa maktabga xuddi shu tadbir doirasida doimiy ravishda doimiy o'sha o'qish boshlangunga qadar mana shu tadbirlar tashkil etib boramiz. Rahmat Isojon, умуман домло боз як ромеёрем ба шумо саволи дигар пайдо шуд. Умуман имрӯз вазъи таъмин кардани хонандагони мактаб бо адабиётҳои дарсию баъдае бо забони модарӣ дар кадом вазъ аст? Умуман барои боз ҳам солим кардани бачагон аз ҷониби шӯъбаи таълими халқӣ кадом чора тадбирҳо андешида шудааст? дуруст гуфтед Анварҷон, имрӯз дар мактабҳои ноҳияи Сӯх ки 29 та китобхонаҳо мавҷуд аст, дар ҳамон 29 китобхонаҳо зиёда аз 21 000 та китобҳои баъдӣ мавҷуд аст, лекин ин теъдод ниҳоят кам аст. Ман имрӯз аз фурсат истифода бурда мана бо якҷояги вазорати таълими халқӣ кати ҳамкорӣ карда мана 11 миллион сумба китобҳои тоҷикӣ, шеърҳои Камоли Хуҷандӣ, Саъди Широзӣ, Хофизи Широзӣ овардагӣ. Акнун аз ҳамон ҳомиёи ҳамаи мактабҳо илтимос мекардам ки ҳамон бисёр хуб мешуд ҳамкорӣ кунанд, ҳамин китобҳои тоҷикӣ агар ба китобхонаи мактабашон дастрас шавад, хуб мешуд. Ба ғайр аз ин байни 4 та секторҳо мо сартҳои шабқоваро эълон кардем. Кадом мактаб агар ҷамоа дар ноҳияда ғолиб шавад, тӯҳфаҳои қиматбоҳо аз тарафи ҳомиён тайёр кардем. Барои ҳамин ба сартҳои шабқовар ҳамаи хонандаҳои мактабаморо, роҳбарони мактабро ба ин таклиф мекунам. Ман бовар дорам ки агар кадом мактаб спорт ба машғул шавад, обрӯи ҳамон мактаб нисбати дигар чиз тез боло мебарад, чунки варзиш ин намуни як кори мактаб мебошад. Барои ман бовар дорам ки ҳар даҳ ҳамин ташаббусам агар роҳбарони мактаб ва ҳомиён дастгирӣ кунад, ба фарзандонашон аз китобҳои тоҷикӣ гирифта маънавияти худашон бала мебаранд. Раҳмат Суди аз албатта дар ҳамкорӣ бисёр ҳикмат бисёр аст, зеро агар ҳар як ки мо аз гиребон сар бароварда дар роҳи ба амал татбиқ кардани 5 ташаббус ки ба хотири ҷавонон ва фарзандони мо нигоҳ шудааст кор кунем, албатта нур мешавад ва умед мекунем ки мо ба тамоми саволҳои худ аз шумо посухи аниқ гирифтем ва бинандагон низ агар дар шумо саволҳо иловагӣ пайдо шуда бошад, метавонед ба мо ирсол кунед ва мо аз мутасаддиён ба ҳамин саволҳо муроҷиат карда посухҳоро гирифта ба шумо расонем ва дар ҳамин ҷо гуфтанем ки ҳар он чӣ карда мешавад имрӯз дар республика мо ҳама ба хотири манфиати халқ ва пешастама ояндаи ҷавонон ва наслиро нек дидан карда мешавад, зеро ки агар хоҳем ки мо ояндаи давлати худро нек ва тобон бинем, бояд ба ҷавонон эътибори худро бисёр зоҳир кунем ки инро имрӯз худи президентамон карда истоданд ва умед мекунем ки дӯстони азиз ва ҳамсӯҳбатони мо дар самти ба амал татбиқ кардани 5 ташаббус ва умуман бисёр хуб бош гузарондани вақти холигии ҷавонон аз ин давра аст то ба давраи ба охир аз таътили тобистона бисёр корҳоро мо ба самом мерасонем ва тамоми ҳамин комёбиҳои худро мо аз тариқи телевизиони Сӯх ба шумо бинандагони азиз намоиш медиҳем ва дар ин роҳ ҳаргиз мо мондашавиро ҳис намекунем ва монда нахоҳем шуд. ҳама чиз барои манфиати ҷавонон, барои фарзандони мо карда мешавад. раҳмат ба шумо барои суҳбати самимӣ.